Ahee Matsonga, xewani Matsonga. Vito ni Isaiah Swaka Chauke. Ni kombela ku mi subscribe ka channel ya Swaka Chauke TV. Ka channel leyiwani Matsonga ma ka hina ni mi promisa ku ri u nga ri khale ngopfu kwala mavhikini ni ta va ni kha ni khomi list ya ti-artist leti ni nga ta va ni kha ni ti-interview-a. Ni ta kombela ku mi tshama mi ri hi ndleve na ku tshama mi langutisile ka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Ni ta va ni kha ni mi tisela ti-artist to fana na vo DJ Mawes laha kusuka ka Xikundu. Ni ta va ni kha ni n'wi interview-a kwalawani ka YouTube channel leyi. Ni ta endla ku ni vekela kwala ka YouTube channel leyiwani leswaku mi ta kota ku mi vona hinkwenu, mi kota ku tiva ku ri DJ Mawes la i mani, because na swi tiva ku ri van'wani swi nga endleka mi twini mi kha mi twa tinghoma mara mi nga swi tivi ku ri i artist yo karhi kumbe i DJ Mawes la kumbe i mani. So ni ta va ni kha ni mi tisela artist yo fana na leyo. Yin'wana ya vumbirhi artist ya kona ni ta va ni kha ni mi tisela Dusty Stall kumbe DJ Mdasto kusuka a Pfala Nomo. Yin'wana ya ti-artist leti ti nga le ku yimbeleleni kahle swinene ngopfu, ta ku kahle aka music wa Xitsonga, kambe i khalenyana Mr Lowani a ri kona ka music wa Xitsonga, mara hi ku a nga na ti-album to tala ngopfu hi ku ya hi communication leyi ni nga va na yona na yena i ku wa ha ri le ku tirhi ka music wa Xitsonga. So ni ta va ni kha ni mi tisela interview ya Mr Lowani before nkarhi wo leha ngopfu. Ni ta va ni kha ni mi tisela ti-interview ta vayisa lawani ni va hlamuselaka laha. Yin'wanyani i artist leyi ni nga ta mi tisela yona i Hlamuselo The Punisher. Hlamuselo Mbabala The Punisher hi yin'wana ya ti-artist leyi artist ya ka Xikundu a lokixini mara hi ku tala ngopfu kumeka ngopfu a mugangeni wa le Pfala Nomo. So hi yin'wana ya ti-artist leti na yona ni nga ta va ni kha ni endla interview na yona. Ni ta va ni kha ni mi tisela yona kwala ka channel ya Swaka Chauke TV. So ni ta kombela ku ri mi subscribe ka channel leyiwani Matsonga, because ni lava ku mi tisela ti-artist letintshwa leti mi nga ti tiviku kumbe leti mi nga ti expect-iku. A ni kaneti ku na leswiya swa ku vanhu va tshama va expect-iku na vo Benny Mayengani, vo Mr Post, vo Joe Shirimani ya, mara va koho va yisa van'wanyana va nga talented laha handle. So ni ta va ni kha ni mi tisela ti-interview to fana na teto. Yin'wana ya artist ya 4 i artist ya ka Simbi vo ngo i DJ N'watitambo. DJ N'watitambo na yena ni ta va ni kha ni mi tisela interview ya yena. Ni ta va ni kha ni endla interview ya yena na yena kahle ka ti-artist leti ni nga ta va ni ti-mention laha ka yi 6. Xiswani ha mention 4 ku nga DJ Mawes la, Dusty Stall na Hlamuselo Mbabala The Punisher. Ka vayisa lavawani loko se ni va vekelini laha ni ta kombela ku mi veka mavonelo ma n'wina hinkwavo ku ma va tiva kumbe tinghoma leti ma tiva laha ka comment box. Mi fanele mi nghena kona mi commenta Matsonga ma ka hina mi support this channel, because ta va kha yi tisa swilo swa nyuwani leswi n'wina mi nga swi tiviki kumbe ti-artist leti mi ti twaka all over mara mi nga swi tivi ku ri i vo mani, ve le kwihi, va tirha ti-role model ta vo i vo mani, sweswiya swo taniya. So yin'wana artist ni nga ta mi tisela yona, ni ta mi tisela yin'wana artist ya kona i Triple M Philemon Chavani kusuka ka tiko ra ka Xikundu na vona laha i van'we na vo Percy Mfana Chavani loko ri ku ma va tiva Percy Mfana lavo duma swinene na vo Prince Rangani Chavani i van'we na kulukumba loyi. So na yena ni ta endla ti-interview na yena ivi ni tisa kwala ka Swaka Chauke TV, and then mi ta kota ku n'wi tiva kahle Mr Lowani ku ri i artist ya njhani ku endleka yini. So yin'wana artist yi nga kona ni nga ta mi tisela yona i Mfana Nditch kusuka ka Ngezimani. Ni ta va ni kha ni mi tisela ti-interview ta yena Mr loyi. Mi ta va mi kha mi n'wi twa mi titwela heta n'wi tindleve na ku va mi kha mi vona hi matihlo ma n'wina, because mi ta va mi kha mi subscribe-ile ni ri Matsonga va ka hina. Wa yimbelela yena Mr Lowani u nyikiwe ngopfu. Tinghoma ta yena na ni titwa all over mara vanhu vo tala va vutisa this guy, who is this guy, mara mina swi tiva ku ri no man i Mfana Nditch loyi. Yin'wana artist ni nga ta mi tisela yona i Macevele na yena u huma mugangeni wa le Pfala Nomo. Mr loyi na yena u talented swinene, u talented ngopfu, u talented. This guy can sing, na swi tiva na mina wa yimbelela Mr loyi swinene. So ni ta va ni kha ni mi tisela ti-artist to fana teto Matsonga va ka hina. Loko ku ri ku ta ku ri na un'wanyana a nga ta va kha lava interview, ni ta kombela ku ri a subscribe ivi a ni fonela aka nambara ya 076 324 9926.
i Vodacom yi na WhatsApp hi ta kota ku va kha hi communicate ti-artist letiwani nga ta mi tisela tona laha ni hleketi ku ni fanele ni tisa swilo swa nyuwani matsonga va ka hina kumbe ku mi tivisa ngopfu hi ti-artist leti ti nga se dumaka ngopfu because the main aim ya this channel i ku va hi promota music wa Xitsonga kambe hi nga promoti artist ni ta vulavula hi vo Benny Mayengani no Mr Fox no vo Joe Chilemani no vo Prince Rangani but I'm interested ngopfu ka ku ni nga vulavula ngopfu hi vona ngopfu hi mhaka ku i vanhu lava se va tivekaka already ni ngo vulavula maybe hi ti-albums ta vona leti ti nga le ku teni kumbe leti nga tata kumbexani leti ti nga huma already kumbexani mahungu mo karhi lama trendaka so but vanhu hinkwavo lava ni nga va mentiona laha i ti-artist leti mi ti twaka music wa tona a handle mara mi nga fiki hi vona so ni ta kha ni mi tisela vona ni kombela ku matsonga ma ka hina mi subscribe ka swa Chauke TV ni ta khensa seketelo wa n'wina matsonga va ka hina mo ni endla swona.